or your wicked woman. What there's a beman in this kakura. Who will be a bit megania to her? Bushi be could have bought not for year to man. So I just said about your fee. I want to talk about cancer 128 as if you are see if you are to. No about me who couldn't be quite my uncle show what pyro. There be a pyro, a beman here to my brother, Manco. So my worry. Now, funny culture, Too much GH. We did say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody debia. Madam, I love you. Mama akwaba eba too much GH every day so medi ndena na ama owusa na ejibre aye training issues medi ebeso mo ewo every day so na meko ene ensem no eso no eye mami bi ene nikunu ede wo mo ensem abeto mama efe a woda abrabom nsem wo nhira FM ano atese show no so mo ka ababom nsem kofo ha no de beto dwa na atese mo abi anipa betimi dia bo no na wo mo e dia bo mo na ya wa rifo yi wo mo nsem no etese ye papa na wa ware ne 53-year-old man no wode ne re at na enfie bebre atese omo wo emma ewo wo mo entem na no na atese nyama enko yie amane bebre atoto wo mo na apayi eko eye osofopeni ebi wosoko okosre letese nenim adom no wa church ne de ekoso ewo na brabo emu eno na nkom hye bai se ne hawo anu nia eye ne ere a wone no etiri nche be ya wonko ne ro no nko bisa no de ekoso a won ka kire no na no na ne re no ebie mu eka kire ne se eye wo mo ba o ma wo no 26-year-old no enye papa ne ba na wo mo ware no hienti okohu sikeni bi ena tese wonam so ene ne ehia wonnemu ema wo fa yefo o tesa ede bre ne kunu oye no nti won fa ne fom so enche no na de ma asem no emu eye ya tete papa no be si ene onye na dwense wode ne refom so ache no ene nse nyi sen wasafe biem wafa yefum biem na yefum foforo na wafa no so no obi foforo de na ebusafo asem we na metwa mo mbra na mefa de so tese ewo makasa no ensum akwaba bim ene day yen odi for penny e wa hasa kese be ko ensem no emu pa na odi for way as for that no Holy Ghost Fire and Prayer Ministry me kire odi for Bernard Esiam odi for mo akwaba papa me josu bibi aboko ye ho din na me adu bibi ada fomoko ade asi odi for mame ama breye I will be 46 years and that day you will super atini so na ne how ni an say ne kunu akoso fu bio ama so fu na be ka chen say bibi akoso o ma wa mu a eno ena nam so ma dey how bebre abre o mo e wa ba mu nti so fu na a kire ne kunu so o mra ne ho mebisa no anokwa so ba ye no asem wo ho enne say eye wo mo eba 26-year-old no enye ne kunu ne dia asafa yefu yefun so afa no ensa nye ne kunu no edi na osofo uhu bibi se ya yese wo be pem no tese no kwari no saa de akire onipa awnim se de awaja ye ne tese awu ebeba nana beta wa no ase ma menchia botifo tuma GTV crew fo nyina da mo ase ne mu amohwe mo fa mu aba mesira mo wo de mechirichi mo kwesi unim se bi aba me na so pen ebi aba na so last month ya ena kire mu ye mai wa ni enti ase unse oban meka so yikushini but the problem nyina fini ono angasa fi the problem wana mu nyina no unse ye na nanu mo ba ya ade bi ato akekere bua bi ato ye so okay na kanso anu so aso ma me hu Christ no hu ni ya wa bra bo be bon ba kire wo mu ani eku ato atwene na wache ase ma me ni ba manim no ba be busa nyame ade nti ne rade ma ne nware ti wotina me se de oti manim yo oti me na Bible da entem isi etira se me bom pa na nko se makwa ka chense papa bi na kwa akoda obi obi a ko hia mpaso na miso me ti me ni prekopa na me ja ne nsem
I'm sa oba ade na aba mani betwa toro emna ye wa so de dem so nim se na me ma adwuma fa me mpe akohwibra won kronko su no bi akwakoda o da enti sa o hwe me de me ntimi nye sa ti na me so oba me kan 3 times won kronko su no bi akwakoda e wo ku nechi o da enti sa o pa chaw na me se me come altar so me bible a me mfa mpie me ko fa bia be sha won sa ze won nim no twatoro wan hwa won kasa bi wo be yi mumu ko be me so be wu kwata bible ba be to na da pa chaw no kore because of sikanti na me be ma no koda na me kunu enti na ni enhwe me na otimi ma kom di mi enfra no pa akopem anwunti bra bi twam de bia me kama sem tenti bra ni twam bia no ma 20 Ghana ti one day me ko sra bra no dem na enkomodi di mu ana ye fa mu a ye ba ko se no atum wa fa yefu me nsu bi nim ni kuru me ntimi nka ni kan kire ni kuru na nti asem obe ni den ma me nkire o se ni bua no unse one eya enipa no koya me mfa nse nipa nipa me kan na asemi na busuam ye nware obewo macho but ekunu pa eye duade wo busuani ana onu so bi se oba no fa wachi a eye spirit of fa wachi a ahomone beteki dominion e wo busuam ento mo be ya ma wasa ho akonfo eye okunu no okay sometimes okunu so fa ni gireche the same thing okay ero na ya mo de o maka akwanhia bo se me tu kwa akọ be na okuhia ne mbra na paw ebu aka accident bubura na okọ oba fe say ye san ye san ono a ene bi wo mu unse ye obi bi ti say na nse kristofo aba mo nante hunhun so ati say ye pe hunama komododo oba de tuso oba bia ne nufu so oba bia na hweniye oba bia ne hips ube kom no ye bola o ye trash kra aya me hu de ha meme ube kom ko oba ina ne tuso ne nufu so ya no ne ko tena na oba ne tuso ne nufu so de onko na be yisu ontwe man ko ahun yisu who you should be should be you should be. There be nothing I want. Now, who are you? Now, what question? Nothing so far. Now, be you should na. Who are you question? Ba first of team so ne member be 20 be you should. Okay. Now they say I you be. No kana nya be dedi. Oba ne sre oso openiku. Niku na no penu. Be me to say that be asem na mu ye ne yadodo. They are any like the o su keke. Na te say o de sa no kwan na ba e ho asebre nya nkeri na no kwan rufe wo obiem ne se ni sen fofo na wa fa no ye fun fofo no so no e ye obi fofo de sa assembly obema ne be de dia che ene ne na akoso atena unse ye obi bi ti say meka se 40 ni bi nsu firi be ma no because oba odo ne kunu de onfa wachi so on hwe ni ye ena meka se oba odo kunu onfa wachi but unhwe ni ye kura no it doesn't guarantee you say woni be ma fofo nkoda sa oba ne hu nyanyan so what you say sa man be omudoso enyo no nkwa na ne dia pio yese we de ne na beto aponte ni ka sa okay omudoso man ga ne but enyefe wo ye sa na wo e ma ye fra bibi ti say me refi da we de ba meka akwa bibi ti say wo star out the buy no ye kata star no so se o fa okunu agia ena enyo ba bia nso ye de ne nante okay ena no bi fra mi fra America se da ma te nka madam Alberta ore mi ana ne rebe ho pa me hu de nti a omo mo fra US bibiri na ni ntu wase da me pa cho me ko ore be ma bi be ma mi na be krase me pe so yewe mo ma mi na me so ba ade yenyi adwuma sa o to wase eni Kristo me come altar ho a de obeka me ka kire wo o ma me pressure na me ko di erade kura mu ame there's one child on choose anye kura se unse sometimes omo freya unse ema bebiri omo wo abrochi bebiri ani brade omo case min calculate case be 50 da ma ba be for oba na ba abrochi en waja me esikwam onu bi akwa akonyin ma be fa me oba na ba wasa waja me nkole ni nyina atu akwa different state akwa akope be ma foforo ene ne ti omo ye japade sabra wo no mo de ti ayi no abrochi ma mu
Oba ni kuna be fa na fi o man yi mu. We jadi ku enu akwa be ma foforo ho. Won sa ade we. Enti ebe ma nyamsu anase Kristo ni pa bi o ma on entimi mam. Ebia na oba ya kofa yi. Oba bia na wo ye de de bia no sa brabo no no bo. Wo de be ma anyi say 26 years utiri mo shum papa. 26 years wait man pon no kran chere be man say enya oba. Na no su be man no so make us to kakra. Ototo sen. Ma me de wo ba no untimi hu say usuo ni mu. Okoto nwa no ma wo. Ezekiel chapter 60 verse 4 was said ye na chere sa na ne ba tie. Said ye ja chere sa na ne ba tie. Ube hu o ma me oba no suban kakra wa kwala ni. Papa no su be hu suban wa kwala ni. Ejo ye ne ye bia. Wa choba na tanase. Sometimes ye be for show. Ube beating with wabbing. No quite men so na be fa de ehu de yakoso. Unsa se be ma ne bom paya, o ye mpa bobofo a. Ye obi bi frere nyansasem ka. Nyansasem ka. Ubetima a pantia de ade na tono so. Ontimi nka da bi da, obeka no kro bi wu. Nyansasem ka ni nimdisem ka. Sometimes go bi ba bani mo ametimi wo mo a na nkra ka chema kwa yusu adwen na media ma ho. We hu no kure. Temetuar ma se da ka bibi na mo dia ba bibi. Sese waka bibi atu na ebie kwa ma nsem nia we hwegu no. Oh, okay. Enye bibia na esunsumu niema, enye bibia. So nde didi o ma na ero. Sometimes oba kwa mo ba ya busa betibi di me Bible nso nsam. Oba me Bible no kure nkwa wanka no kura ofiri a de beto. Udi ti muso beto. Na me dia asa nsam kantam. Na mpa Jamaica. Anya fe na pray for me. Ba. Yako ya koncha ma ye munsu nya ba be sei. Wa ko hwibranti. Me odi fa se mo asa wo so bi. Enti na maybe say o te say o sha awabe we betimi gina. Se wo mo de wo ho ebo na nche wo a ebetimi asa gina say no credit intern for 26 years. Na before so abeka wo betimi gina. Make say for me be ma no nja oba no. So mo na mo kan so aso for mo na mo Bible say edwamammo edwamammo ebam dia otimi ja oba no. But we enye baaku twice a wo san kwala san sawo yam wasena die na wo o meja pade na die na wo wonko a woni be ma nyin 26 years onye ne ba we hu be ma ne mobo no asa kokofo efuru bim enye be ma no wo be konya kwase ampani bi na ti baabi oni anu ati bi amana no eno wo fire oba ne de ne se be ma ne hwe ne yie nti wa be obe se onu atwe ne wonti eno de bo fa nche na oba onhwe nwa na che se wo so bo fa nche nti obe ma se won hwe yire sa ozu as enye wa te de so be hwe unsa ye fra bibi virtuous woman. Okay. Proverbs 31 verse 10 the teacher says was oil pa man bi na ne boye din. Sometimes ti bi ko be na me yira fra me da ti ma ye aduanu medidi mpa cho nko di oba bi aduani hu enye se me ko oba bi nchen o pa chem se ma me nkoto abonti so aduane kura ni ti betima kire me yam ko ma fra no pa ko pa anwumete anse me ba fi me ba me yiri be den o ma me na agi se me di na aduani anse we na fra no yiri papa me ba no tutu fie nyina anwuma nyina kama enkola wo dware wo nyina obi ada me ba ni je kwa me di sia me busha efe obi su be ko de yakun na se odi fo hwe yire yie na o pie kra o je kakra tu fi enye nu me ne me yire di dokon ba ko pen for 6 months de bia dokon ba ko 6 months ye to wan sidi ni ajimaku me ne me yire abro sometimes me timiti wa me sa oba me nyeska pa me to ka cho bra wa bra mo pa e to de bi mani square atitansu e to de bi kura na aka me last anka me ya tuofri akra ko ekurase akodo ujina ka chem so ma me ko ekurase ene ko ekurase ochina obo aboso di ni hu ne na mu a so just when your friend oyire papa oba papa me ye bibi na me se enko ya na ma sitting down mami adi we na me ye bat me hu ade ni yi ye na ne anwe woni mfa ya adwemu mi ntu ana mo be mu anafa tina Bible si ba mi ye sin baako wo ye baako ra be ma 1 cedi edidi wo ye 2 be ma 2 cedi wo be 3 be ma 3 cedi wo ye 4 be ma 4 cedi na no fa wa do so ana David sane ra de tie unse wo ye sin ra
Ebia de bia nya 10 cedi anu na abinya. O ware a, obetima ma 50 cedi a day, Erade no de bia. So what you say? But who ware no ware wo nyanim na akoye sa asawo bra ma mi akoye akwo ba kire nkola bia, ebia wi ni ba, cigarette ni bi ba, ensanom ni bi ba, anroba bi ba. Waje kwasi ampani bi ba, no de ba betu osuja ni a ompa ne ho asam. Na be ma ho be kwa agam. Kwadroba no wan yose ba ni, o se atwa kola we yo wo ba. Ye bushe ni mu, san kola bi ni ye bushe mu. Obi tie me anre be ho pa. Odi for we dey found send me chat to futu bia fastom e ya hwefo any 84. Me futu am wo man de se Ghana ma munya kohwibra. Huhubra ados dodo. Edie na di wiase ko. Edie na di wiase ko oba ba ho okuta mema be 9. Edie na woje. Owo de oto week ma no, owo de oto fun ma no, owo de ewie bi obre no fried rice, owo de rent da ma no. Edie na woje. Bible say ahuhudie ma ahuhudie. Osenkafo ne ka bibia wone mre. Amofe bema to buase. Wasamba mu ache. Woni ma grompa mu agro. Bema ba kwa week woni ma beda ko Sunday. Adie na woje. Adie bi wo sketch mu bia pesa wo kahwe. Mesrew. Eyesa wo mpa bobo kwa Yesu be che so be yi mpa bo anu. Awia yi. Be futu amede ma woni. But me di Kristo din se na nti kronkron abrabom. Ebia na person ni me di nkomo. Wo be so frɛ me di wa hia se me tumanim ne ye bɔ mpa di bua wo. Ye di ewura mu honhom pa o, ye nante honhom pa. Ebia ade bia kyekyere kon, usane nsane, wa bɔ ade ne mu bɔ emo. Ebia ade bia kyekyere wa pem aha de Kristo na ni monyam se kese. Tumi ye ka power, nkasa bibiri be hohe. Number betima frɛ mo suni 0249 631876 0249 631876 and answer 020 385 1633 020 385 1633. Peace. Bye bye. Ebusia for na enede mini Prophet Bernard Esem ne yetwe enkomo adwentwe dia wo FIE enkomo yedi wo hase no obetimi ede atudwa watumaji eje comment section wo abomodi aso aflo yen ewo ye Instagram page @toomuchgh_. Medin Adanana Ama Obusua na me adoma besan edi enshapim makramo. Me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembrem wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH me did akose Japan ebre bia mbese me TV me hwe too much GH omo de mufu a omo sports and as entertainment omo de mufu mo koso show mo no ni beji de bia me da ma say love you too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.